Alvarez, duga lopta prema Kevenu. Keven i brani. Ne, 1-0 za goste. Kakva sada pogreška zadnjeg reda. Škupi vodi 1-0. Jednom iza leđa je to išlo Dinamove obrane. Tamo Mišić se nije dobro snašao. Teofil također. Moharami sada ubačaj desnom nogom. Tamo dva igrača u skoku i gol je! Gol! 1-1. Ajde, 1-1. Je lopta preletjela Petkovića i fino sletjela na glavu Arijana Ademija. Hoće li doći do Petkovića? Neće, hoće do Baturine. Ubačaj Menalo na Oršića. Oršić, da vidimo Ademi, neće Ademi, ali hoće Petković, hoće! 2-1 Dinamo vodi. 2-1 Dinamo vodi. Ubacio Oršić, Ademi ovdje želio šutirati. Lopta dolazi do Petkovića i onda mala mrežica. Ne može tu ništa. Naumovski Dinamo. Hoće li Cefas doći do lopte? Hoće! Isuse, kakav pogodak sada. Škupija za 2-2. Neugodan, brz je Cefas i ovdje nesporazumi u Dinamovoj obrani. Evo sada nešto više prostora, prvi puta kod lopte Menalo. Menalo kreće prema sredini, u sredini tamo, sam je! I Dinamo ima 1-0, nema zaleđa. U ovom dijelu igre ovako se često zna priključiti Arijan Ademi. Oršić šalje loptu na 7 metara, boksa pad. Prilika da Ristovski vrati odmah u sredinu. Odbilo se do Oršića, Oršić lijevom, Lauricen prebacuje, stoperska kombinacija i Perić! Dino Perić, 6. minuta, 1-0. Kakva stoperska kombinacija, Lauricen na Perića i Perić velemajstorski pogađa, Dinamo ima 0-1 u razgradu. Baš kako je nacrtao Ante Čačić, Dino Perić, velemajstorski potez. Vidjet ćemo još jednom tu akciju potpuno atipično. Lauricen prenosi do Perića, Perić osvojio loptu u skoku i onda zakucao u mrežu za veliko slavlje Dinama i idiličan start na sjeveroistoku Bugarske. Sjećamo se što su radili tijekom tog sudačkog dodatka i rekao bih da ih je snašla karma. Oršić ostavlja za Ljubičića, Ljubičić u sredinu, 2-0! 2-0, je li Ivanušec pogodio ili nebitno je tko. Dinamo je udvostručio prednost u 9. minuti, kakav početak hrvatskog prvaka. Jurio je Ljubičić punom parom, dočekao pravovremen pas Oršića i sada nam preostaje vidjeti tek kome će se potpisati ovaj pogodak. Sve je počelo osvojenim skokom Drmića, Baturina prenosi na lijevu stranu i sada pratimo Ljubičića koji je uhvatio puni sprint. Napada prema prvoj vratnici Drmić. Izvlači se na vrijeme iz zaleđa i ovo je autogol koji će se pisati Serđu Patu ili eventualno ako budu skloni delegat utakmice Jašar Kemal Ugurlu. Se na neki način može upisati i Ljubičiću. Opasna kombinacija domaćih, Pjotrovski na udarcu, blokirao je Perić, čisti Ristovski, ne baš u potpunosti uspješno jer stigla je lopta do Tekpetija, treba ovo blokirati i ovo je 2-1. Prepolovio je prednost Dinama, neugodni Ganac Bernard Tekpeti, 22. minuta, pronašao je bliži kut Dominika Livakovića. Još jednom napad preko Jonatana iz Sinja na desnoj strani. Pjotrovski puca, blokira Perić. Moglo se ovo i bolje čistiti, ali definitivno se moglo bolje intervenirati prilikom ovog udarca. Provukao je loptu kroz ušicu igle Ganac, ali ovo je gol koji će ići na dušu Dominika Livakovića.
dogodi promijeniti tijek ove sezone ukoliko Dinamo odigra nadahnuto večeras. Ovaj napad obećava. Špikić dolazi Ristovski, lopta prema brojnici. Drmić! Josip Drmić, 12. minuta, 1:0. Odlična akcija Modrić i rani pogodak, vodstvo 1:0 Dinama u 12. minuti. Drmić u jednu stranu, Simon Sluga u drugu. I evo zašto je Josip Drmić doveden na Maksimir da pospremi ove lopte za 5 ili 7 metara iza protivničkog vratara. I europski pogodak u dresu Dinama za Josipa Drmića. Pratimo njegovu kretnju, sjajan dolazak Ristovskog i onda sa 6 metara. Velik dio posla odradio je Mislav Oršić koji je odvukao čuvara u ovoj situaciji. Vidjeli smo gdje je otišao Sluga, a gdje je lopta. Rastu decibeli na Maksimiru, Dinamo vodi 1:0. Svi igrači Dinama na protivničkoj polovici na nekih 40 metara od gola Sluge, pa Žutalo dostavio do Špikića, Špikić izvan reda, izborio kazneni udarac za Dinamo u 25. minuti. I to je praktički meč lopta za prolazak u play-off, ako smijem biti tako hrabar, nakon samo četvrtine dvoboja. Jedino se sada možda eventualno mogu pouzdati da VAR soba nešto promijeni u ovoj situaciji. U VAR sobi su također Francuzi, Thomas Leonard i Benoit Mio. Čekamo znak Bastijena. Oršić uzeo zalet. Mislav Oršić. 2:0 vodi Dinamo. 27 minuta. Sluga je pogodio stranu, ali nije mogao obraniti ovaj snažan udarac Mislava Oršića koji je tako udvostručio domaću prednost i Dinamo polako blokira karte za sam sjever Norveške. Oršićem zalet, Oršićem snažan udarac, 24. njegov europski pogodak za Dinamo. Drmić, odličan rad sa svojim cimerom, Ljubičićem, Oršić ući će u kazneni prostor, Oršić, odličan prodar, Oršić! Broj 25 za Oršića u europskim utakmicama, 3:0 za Dinamo. Razbijanje Ludogoreca poput bugarske skupštine onomad. Cijelu utakmicu si čekao, vjerojatno. Čekao sam. Taj izraz o bugarskoj skupštini. A dok je ovdje Oršić napravio pravi dar-mar u obrani Ludogoreca od vratnice martirao Simona Slugu. Do sada već jako okup ugodnih 3:0 za Deliri na sjevernoj tribini. Spomenuli smo za 25. Oršićev europski pogodak u dresu Dinama. Pogledajmo tu akciju još nekoliko puta. Drmić napravio ogroman dio posla onim izvlačenjem na 30 metara od Sluginog gola. Onda krasan dribling Oršića kroz noge čuvaru i od vratnice u suprotni put. Nije ovdje Simon Sluga imao niti gram šanse. Dinamo 3, Ludogorec 0. Nastavlja se teška večer u uredu za Simona Slugu. Polako vodimo prema tom velikom odmoru. Tada leti opasan udarac Despodova i 3:1. Kiril Despodov voli zabiti Hrvatima. Evo, pokazao je to još jednom nasan potez i melen na rane bugarskog prvaka Ludogoreca u 3. minuti sudačkog dodatka prve dionice igre. Udarac Kirila Despodova, jedne ostavljene lopte od strane Perića. Nema tu Livaković nikakve prilike obraniti ovu bombu Despodova i sa 3:1 će se ipak otići na odmor. Spas Dele. Ima li igranja rukom, kaže Bastijen da nema, odmah je odmahnuo rukama. Sigurno će to još provjeriti u VAR sobi. Ovoga puta nije prošlo, a drži se Bastijen za slušalicu i da pogledati onaj potencijalni kazneni udarac u korist Ludogoreca. Ipak ćemo imati malu dramu na Maksimiru. Od ugodnog 3:0 vodstva do pogotka Despodova u posljednjem napadu u prvom dijelu, a sada imamo VAR provjeru. Dino Perić je li ovdje igrao rukom na kažnjiv način? Očito jest, ali te se ruke mogu svakako interpretirati, pa čekamo potvrdu Bastijena. Vidjeli smo i ono na poljudu ne tako davno, nadamo se
da neće pokazati prema 11 metara Benoit Bastien. Kazneni udarac za Ludogorec. Uvlači se sada polako i Jeza na Maksimirski stadion. Despodov, dubok udah i onda zalet Despodova, Despodov siguran, Dinamo Ludogorec 3-2, ukupno 5-3, 49. minuta, 2 gola Despodova za ipak nervozu u domaćim redovima. Pomalo šizofren ambijent na Maksimirskom stadionu u drugom poluvremenu. Ispratimo ovu akciju. Petković, proigravanje do Oršića. Oršić, bilo je povlačenja, mora biti kaznenog udarca i pokazao prema 11 metara Benoit Bastien. Novi žuti karton za Bugare. Karničnik. A je li bilo zaleđe u ovoj situaciji? To je pitanje. To je najveće pitanje ovoga. Vidimo, nema govora o zaleđu. U svom 172. nastupu za Dinamo Bruno Petković ima priliku postići 52. pogodak uz ovaj 51. Kod lopte je Petković. Petković ide po 4. pogodak Dinama večeras. Petković siguran, Dinamo 4, Ludogorec 2. Sada možemo reći da je gotovo. A mislim, mogli smo i ranije, ali ajde. Točka na i, Bruno Petković s 11 metara, Dinamo 4, Ludogorec 2. Bizarna situacija na večerašnjoj utakmici. Petković siguran u lijevu stranu, svuda u desnu. Ne znam jesi li znao, ali ona utakmica, famozna utakmica iz 2012. jednako kao što će ova biti famozna. Protumačena je od strane navijača Ludogorca. Ništa od petarde u bugarskoj mreži, mislim da im je ova utakmica prisjela sama po sebi. Benoit Bastien je sudio kraj utakmice u Zagrebu na kraju. Dinamo 4, Ludogorec. Bačaj je dobar i evo pogotka. Evo pogotka. Pellegrino, taj najbolji strijelac sastava. A Zagreb ponosi se tobom, tvoje ime cijeli svijet sad slavi kada igra. Velika je za ubačaj, Vistovski, centaršut, Petković! Petković! Bravo Bruno! Kakav pogodak Brune Petkovića! Majstorija Dinamove devetke! Opasne situacije i pogodak. Evo pogotka, rekao sam da opasno živi Dinamo. Emreli kasni, još nije gotovo. Drmić se namješta na lijevu nogu, Drmić! Josip Drmić! Pogodak za Dinamo u 117. minuta. Svi su utrčali u teren, slavi Zagrebčani, slavi Maksimir. Josip Drmić možda donosi Dinamo i Ligu prvaka. Drmić sam pred Hajkinom, Drmić, prilika je i 4-1, Dinamo je u Ligi prvaka! Dinamo je u Ligi prvaka, Bela Bočkaj potvrđuje 8. Dinamo plasman u grupnu fazu Lige prvaka. Dinamo za tebe pjevati. Jedina moja ljubav koja vječno sja. Dinamo iz Zagreba, nek se ori sad sa sjeva.